ده مشاركة دندا يكيتيا باريزرانا هرما جزيرة داخيان يكدا و بانجل حكومة دمكية سوريا كركول غوري بيمانا بسونه تشليه ديلگرتيان سربست بردا. داخيانيا يكيتيا باريزران لبيشيا وهي ديوانا عدالة جواكي على باجار قامشلو ببشتاريا اندامين يكيتيو مالباتي ديلگرتيان هاداين. مالباتان وينين زاروكين خوا ين ديلگرتي داخيانيا دهلدان. یکیتیا پارێزەرانە جزیرێ گوت کۆ مژار پرگیرینگە ژە ئالیە مرۆڤی سایی و باندۆرên لە سەر ماڵباتان و civakê dike. Di dewama daxuyaniyê de hat diyarkirin ku çareserkirina vê dosyayê ve bijêrkeke paşxistî nîne lê bûye pêdiviyek ku îtibarên qanûnî û exlaqî û bi cîhanîna peymana bîstûnehê çileyê ferz dike. Piştî xwendina daxuyaniyê malbatê dîlgirtiyan bi dirûşman xwest ku kes û karên wan tavilê werin berdan. المحتجزين والمجتمع معا إن استمرار هذا